Ako trebaš ili moraš učiti slovenski jezik, ali nemaš dovoljno vremena za klasične tečajeve ili ti pak treba fleksibilnost, ovaj video je za tebe. Danas ću ti detaljno objasniti kako funkcionira moj novi kombinirani A1 tečaj gdje učiš samostalno, ali ipak imaš i redovne live časove sa mnom. Ovo nije klasični tečaj, nego sistem koji te stvarno vodi od nule pa do toga da možeš na kraju pričati. Kombinirani tečaj znači da imaš dva dijela. Prvi dio je samostalno učenje gdje dobiješ sve lekcije, materijale i zadatke koji prolaziš svojim tempom. Drugi dio su live časovi sa mnom gdje vježbamo govor, razjašnjavamo stvari i radimo ono u stvari što ne možeš sam ili sama i naravno odgovaramo na sva vaša pitanja. U prvom, to je samostalnom dijelu tečaja dobijaš detaljno objašnjene lekcije, dakle snimljene lekcije, to je gramatika plus vokabular, zatim video lekcije koje možeš gledati kad god želiš, dakle niste ograničeni. Zatim PDF materijale za učenje, zadatke za vježbu, najvažnije od svega da dobijate strukturu, to je znači znate tačno šta ide kojim redoslijedom, dobijate lekcije koje su predviđene knjigom za taj nivo da idu svojim redom. Ne moraš se razmišljati šta da učim danas. Sve dobijete, dakle, sve vam je već posloženo. Možete učiti ujutru navečer, kad god želite, vikendom, radnim danima, sasvim je svejedno. Imate volju, odnosno ako imate volju, imate i mogućnost, dakle, da učite svojim tempom. Ako nešto ne razumijete, to se ne preskače. To samo zapamtite ili zapišete šta vam nije jasno i to razjasnimo na live času. Na live časovima vježbamo govor, vježbamo izgovor, radimo dijaloge, pričamo, vježbamo određene fraze i tako dalje, ali najvažnije od svega uvijek odgovaramo na sva pitanja, odnosno razjašnjavamo sve nejasnoće, jer mislim da ovaj dio je jako bitan zato što možete dobiti povratne informacije, da tako rečemo, u realnom vremenu, odnosno ako vama od ponedjeljka do četvrtka kroz video lekcije nešto nije jasno, u četvrtak odmah to razjasnimo, vi imate opet od četvrtka do nedjelje vremena da to provježbate i vidite u stvari da li ste razumjeli, da li niste, i ako niste, opet naravno naći ćemo neki način da to detaljno pojasnimo. Uglavnom svaki dio tečaja i svaka lekcija mora biti razumljiva i mora biti detaljno pojašnjena. Dakle, tečaj je zamišljen na sljedeći način. Ponedjeljkom dobijete pristup do 2 lekcije, dakle redoslijedom. Uz te 2 video lekcije dobijete dodatne materijale i vježbe. Najvažnije lekcije da prođete, sebi zapišete sve detalje, izvučete nepoznate riječi i tako dalje. Do četvrtka prelazite te 2 lekcije. U četvrtak, kada imamo 2 live časa, prođemo zajedno ukratko šta se radilo u tim lekcijama, pojasnimo sve neke nejasnoće i radimo vježbe, odnosno vježbamo govor iz samih tih lekcija, na primjer neka slušanja, pa čitanja, malo radimo u knjizi i tako dalje i onda u stvari live pređemo te 2 lekcije. Nakon tog časa dobijete domaću zadaću ili dodatne vježbe koje radite do ponedjeljka i do sljedeće 2 lekcije. Tako da u stvari cijela sedmica ili cijeli tjedan ili kako već ko naziva, vam je ispunjena i stvarno možete u kontinuitetu fino učiti, a mislim da vam nije naporno. Onako uz kaficu, podnevsku ili večernju poslušate jednu lekciju koje traju neka 10 minuta, neka 15, neka 20, ali cirka to je 10 do 15 minuta. Dakle, lagano, opušteno u kućnoj atmosferi ili gdje već želite, poslušate lekciju, imate finu svesku, hemijsku, zapišete sebi nešto što vam je zapalo za uši, da vam je bitno, da djeluje zanimljivo, pa zapišete nešto što vam nije jasno i tako dalje, i to uvijek na samom tečaju, odnosno na samim live časovima razjasnimo. Ovaj tečaj je za tebe ako baš počinješ od same nule. Ili pak znaš nešto, ali nije to na nekom nivou, ni gramatika, ni pričanje. Bolje onda krenuti iz početka. Zatim, za tebe ako nemaš vremena za svaki dan, svako drugi dan za uživo neku nastavu, zatim ako želiš fleksibilnost, uvijek želiš imati neku podršku, neki oslonac i znaš ako se mene obratiš u bilo koje doba dana da ćeš dobiti odgovor. To ne mislim naravno navečer u 12, 1, tad nećete dobiti odgovor. I za sve one koji u stvari žele da
baš progovore, jel te? Opet imamo onu drugu stranu. Ako neko želi samo da gleda te lekcije, pa eto formalno dođe na čas, pa nema ni bilješke, ne vodi nikakve evidencije, za takve bi preporučila ipak da probaju nešto drugo. Nemojte se ni prijavljivati na ovaj tečaj jer na kraju ću biti ja kriva što vi niste postigli nikakve rezultate. Ja opet kažem, ja se stvarno potrudim da dovoljno znanja prenesem kroz video lekcije, kroz svoj trud da vam sve dodatno i detaljno pojasnim, ali uvijek tu mora biti rad, trud i naravno vaša volja i sve mora ići, da tako rečemo, zajedno, jer nije dovoljno da samo ja se trudim da vi dobijete znanje, a ako vi isto tako s druge strane ništa ne radite, nemate volje, tu nema ni rezultata. Dakle, rad mora biti uzajaman i sa moje i sa vaše strane. Dakle, ako ste spremni da radite po ovom svemu što sam do sad navela, slobodno se javite, prijavite se. Ja mislim da ćete dobiti dovoljno znanja i da ćete biti zadovoljni sa ovim tečajem i sa ovim načinom rada, jer stvarno je fino, fleksibilno je, ne morate stalno razmišljati aha, jel danas imam tečaj, jel koliko sati, je li ovo, je li ono. Znate, četvrtkom od 7:30 ili 8 imamo 2 časa i sve cijelu sedmistu ste, tako rečemo, ti live časova slobodni. Učite svojim tempom, fino, polako, gdje želite, pišete, učite riječi nove i tako dalje. Stvarno nam ti live časovi dođu kao neka provjera znanja, a ujedno u ti sati po sedmično vježbamo sami govor, sami izgovor, fraze, kako koristimo određene fraze. Kroz cijeli tečaj, kroz cijele te časove se spominje uvijek negdje ispit, navedemo neke primjere i tako dalje i tako dalje. Do kraja tog A1 tečaja moći ćeš predstaviti se kvalitetno, moći ćeš se snaći, ne znam, u apoteci, u trgovini, u školi. Zatim razumijet ćeš osnovne neke stvari koje su vam potrebne za svakodnevni život. Zatim, kao što sam već rekla, moći ćete se snalaziti u svakodnevnim životnim situacijama. Dakle, opet naglašavam, sve ovo ćete moći uz vaš trud, rad i volju. Ja vam garantiram, sa moje strane dobit ćete dovoljno znanja i stvarno ću se potruditi da vam sve detaljno, dodatno pojasnim, ali morate i vi raditi. Ako ti se sviđa ovo sve što je do sad rečeno, onda je ovo pravi način učenja za tebe. Javi mi se slobodno ili u komentar ili na e-mail adresu ili na Facebook, sasvim je svejedno, dostupna sam preko svih tih društvenih mreža. Zaboravila sam naglasiti da radimo u jako malim grupama, tako da na tim live časovima svako dođe do, jednostavno imamo vremena za svakoga pojedinačno, tako da do 5 osoba se radi. Grupa se jako brzo popuni čim se video objavi, tako da ako stvarno želite i djeluje vam zanimljivo, probajte. Ništa ne gubite, samo možete dobiti dovoljno znanja.